ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nana, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta. Adda ka diam ammom dito'y barangay yo, akayat na nga agparitoke iti agong? Anya. Agpatangos iti agong. Nakapromo kami ngamin ita. Kasano ti promo na? Buy one, take one. Ane. Kaslamayat. Ay, Nana, kayat mo ka di apumintas? Kayat mo asawan. Sana ka napintas? Ay, napintas ka, Nana. Ngam ad-adda apumintas ka, no tumangos day taagong mo. Mano dayta buy one take one ako nam. Agayabak iti kadwak no nalaka ti presyo. Ay na, makalawas ti seminar da inteng ije bagyo, Maray. Wan mare, seminar dagiti amin a kakapitan. Iso anawaya akmet nga aramidan ti kayat ko ita, Maray. Ay wala. Ay mayat no awan ni kapitan. Ay kat, mapantayo man agbuya iti sine kada kumari tuyang. Ay wala. Ay mare, malagip ko. Kayat mo kada tumangos ti agong mau. Ada promo itakot, buy one take one. Na, adagayam promo iti kasta. Ay, ada, maray. O anya, kayat mau tadwata? Wansa Ay na, makigtutulakit din inteng. No makita na nagtangos ti agong ko. Pimentas, kunana Ay na, ad-adakit din mainlabkan ka ni kapitan. No kasta, Nana. Ilista kon tinagan nyo adway ti kumarim ako nam. Ilistam tinagan ko. Kagawad kwanang kan maribanang. Da kayo ti number 1 diti listaak. Kayat mo asawan, da kami, ti umuna. Ay katuan Ay na, ito mangus matlaang ganto'y agong kao. Ay, ada mo siguro ag guston to kanyak. Ha? Kaya't yung asawan, Nana. Baak kayo? Apay, dakas ti baak nga agpatangos iti agawng. Ay, saan mo't kit di, Nana? Ay, may mayat kit di, Ay na, sigurado makiasawa kayon. Kaanaw apatangusam ti agong may. Maribanang, lumabasak pay. Ay, Maray. Mm. Adaman ibagakan ka. Anya day tamaray. Imbaga kadikan kan ni Marikwanang nga agpatangos kami iti agong. Nay, awan pa'y mat imbagbaga na akasta. Ay, katno dua kami. Jay buy one, take one. Ay, siyak nga'y mat. Idi pa'y nga arapaap ko ti agpatangos iti agaw. Ay, agbirok kamat iti partner mo, Maray. Makalaka ka nga men no adakadwam. Asino nga'y nga tati makapartner ka. Ay, unay mo tindi kastoy. Nagtubuki din ti dakkel ako rikong iti agong kaw. Ay, una yan, tilagtub-tubo di tatuktok ti agong mau. Diram usak lang daytoy mawanay. Ay, iba daw. Kaya't mau tagpatangos ta iti agaw. Tili pagbagamay. Kat, adda ka no prumaw, by one tikwan ka now. Mamati ka, mate. Damari kwa nang kanmari ba ng tagpartner. Iso adwa tamut Ay, jak kayat. Naragsaka kon, dito'y agong kaw. Tapno gumwapo kamut Guwapo ak mitay. Dandanisan kan tupay akayat atalyawang. Inton bigatan apatangusan da iti agong kao, maray. Anya kamutun maray, di nakpainraman mo. Di man kita kamot iti kadwam, Awan nga rod makitak, sana kayat ni Badungkaw. Apay ngamin ani badong mau. Nagado alupap ti agong na dito'y kabildatan. Pilitam kit den ni badong mau.
Sak ka man nga gisalsalapay itili na baam. Wala na natuyang. Oray kaskasa na, oh. Naskan aragsakan ati biyag. Ay, addaman damagakan ka. Anya day tanana. Kayat mo ka di at tumangus day tagong mao. Ha? Nay, apay nga ngagsangit ka mo tun. Adda ka di na ibagak amaday. Kasano? Nilakay ko. Iso nga yung sukat na kiti sa balay. Gabutalog papak ka, no? Day talang tirasawn. Wala na. Ay, kat agsublin nila kay mo. No tumangus day tagong mao. Ha? Ay, ayan na kay nana. Sa dinaw ti pagpatangusan iti agaw. Itangal do apatagusan na daytoy agong tamaray. Ah, itan? Ay, wen, nana. Rugya kun nga injeksyonan dagita agong yo. Ay, sos. Injection gayam. Apay maray, mabuteng ka iti injeksyon. Kwa. Ay, kita madje pang injection mau. Daytoy oh. Ay, nagpasit mo't gayam. Ay, kaslamot injection tinwang dayta. Ay, kwa, mayat daytoy. Tamam maminsan lang ang maitudok di taagong yo. Tumangos adagos. Siyak nga rodan, ti umuna. O sige, nana. Agtugaw kan, ta injeksyon akon day taagong mo. Intan ijay tirsina ni Marikwanang. Ay, apay nana. Kano madamati pa nagpatangos da iti agawng. Ay, iso matlagayam anang gado a tao iti tersena ni kagawad. Ala, Intan, sumarunuta. Ay, mabitlaang. Oh, apay nana, injeksyon akon ti agong mo? Kwa, ay, nasakit samot. Saan to pa'y nasaktan ni Kumarim Akwanang? Marikwanang, ay, nasakit ka, day? Naait. Anya? Ay, nay, saan kamot amaawatan, Maray? Nahain alod, Ay, una. baybay ang pailaang, nana. Talaga, akasta. Side effect na ita, ti pan naka-injection, ti agong na. Ay, da kami mo na. Ha? Nakalista kayo kadi? Ay, kat ilista na kami na. Ay, awanan ti injection ko, nana. Intun bigat kayon ton. Itangarudang ti kayat may. Nana toyang. Oray inton bigat tanton. Ay, sana mabalain. Itan ti kayat ka. Ha? Ay, kasano da ito yan? Kwa, sige, ni Marituyang pailaang. Unaam ni Marik atuyang. Ay, emergency ngamin kan kwa na. Pudno ti ko na maribanang. Ay, wad, tasyak kat saan unay. Ay, ano kasta nga rod? Si Kanti sumaro, no, nana? Kasta Siyak, oray maudi akton, nana. Oh, badaw. Kita aday ti agong ka. Timangus san ka day. Nay, timangos nga agpayso ato yan. Nagpinta sa kaun badaw. Siya kaun ti kapipintasan dito'y kabildatan. Kasla sa nakamamatay at timangos hinday tagong mo Ay, hahahap, di mo sagsagidan. Aprusak lang ko ma. Ay, sana mabalain. Sapay nagrugi data imam. Ayunay kamutin to yan. Ay, inkaglutaon. Anya, ibaon na kung ngaglutaw. Timangos lang day tagong mo, di mong kaya tiaglutaw. Ay na, agnerbyosak ngamen. Iso adjakon intuloy tinagpatunderes iti agong. Nagturod ni nana toyang anya, kapitana. Ay, win nga rod. Nay, ison samot di magna anak kapayong. Ay, wan. Nay, apay ngay takas day mo ti panagpayong na. Ay, Marituyang,
nakapayong ka, mat. Ay, wun maray. Nagpudo nga main. Ang, na, daitan sa laang mat agong mo ti paypayungam. Wan nga rod. Apay nga inanatuyang. Day talaang agong mo matipay payungam. Ay, ang mga numatunaw nga main numainitan. Ay na, daita nga ro ti pagnerbyusak. No mainitan, malusaw. Ay, sayang pa'y di imbayad ko no kas pangarigan. Ayun, anya. Ay, sanak sang nagpatangos iti agong kapitana. Sapay kanayo na kamaininitan. Gapoy ti kanayo na panaglablabang. Kumatangak man maray. Anya ni hanangam. Na, apay ngay akas tamot ti panagsaw maray. Nay no agong ho. Timangos nga paiso day tagong mo. Angam kas tamot ti saom. Mga ho, Mari. Ay gumatangak man iti karni asidaan mikin ni badungkaw. Arni tan hinaon yaw, Maring. Haanan dinang dang. Ay, sana kung ngagsidsida iti adda bugoong na maray. Tama nga no kontra da ito agungkaw. An na da kung ti kankanag. Tadyak kayaten nga aglogpap manen to'y agungkaw. Among ka di kapitana. Saan ka nun nga agsida ni nanatuyang iti adabugoom na? Na, ay, apay ka no. Kat no daita ti paborito na asidaan. Amangan ka nun aglugpak manen ti agong na no agsida iti adabugoom na. Ay, imbaglakit din. Ta sa anak-anak patangos iti agong. Adumat gayam ti bawalan niya. Win nga rod. Bawal ti mainitan. Bawal ti agsida iti nabugoongan. Anya pa'y nga tadag iti daddo maabawal. Mayat met kay te at imangos day tagong mo tuyang. Takanayo ni nakarne ti si Dainta. Ikarigatak ati gumatang iti karnay tapno natangos latatoy agungkaw. Una, mayat day ta. Tama nga no makasida ka iti may kontra. At dalaki nga ron nga aglugpap. Darasum kedi ti mangan taginaw kan. Ha? Siyak ti paginawan. Alangan mo't asya. Siyak lang nga ro din ti nagluto, siyak man ang ti aginaw. Ay awanan ti trabahom dito'y balay, kasta ka day. Maray, jakmeten maawatan ti ibagbagam. Aginggat kaano ngay akas ta ti panagsaom. Laaw ammo, May. Madinsamot ti pan nakatangos day taagong mo. Ay, amangan no adan na barado nga orat na. Iso akas tan ti panagsaom. Ay, badang! Badang! Apay, agad na pasamat. Ay, dahito agungkaw. Ha? Na. Nabangking mo tang. Ay, naitugtog lang ni Jerry daw. Nagkastoy matan. Ay, isa na bali ata natangos lahat kamay. Iso lang, pakanigay, dito nagturungan niya. Ay, kasanun ngay. Anya ti aramidag. Ay, amo ka ang taramiday. Ay, di mo sagsagidan. Kasano nga ron ang maator ka no jak sa giday. Anom, aya. Street, manakastoy. Ha? Heh, Awan mo, marik na. nay, nagpakanawan mo tayo. Na. Apay nga iba daw. Awan mo't atalaga ti mariknak. Ay, uray agpakanawan kan agpakanigid ti turong tuy agungkaw. Awan mo latta ti mariknak. Ayan na. Nay, asino ti berberukam tataba daw? Di babaya nagpatangusan ti agong nituyang ka. Ay sos, dayta ti saan tayo nga ammo. Saan samot at taga dito'y day dya babae. Saan na taga ditoy? Untata, dayo laang ka no. Ay, sos kasano nga rodin nga agong nituyang ka, anay tugdaw. Ay ti kasayaatan nga aramiden tayo. I-report tayo iti pulis day taan na pasamak kada kayo. Oo, mamahe. Ay, jakla ko man nagpatpatangaws. Kontento akla ko man ni jay logpap nga agungkaw.
Isumot ti kunak. Uray yak, uray lupapahon, basta makasao ang alahayaan, naraghahon. Ala, ipaatur tayo dagita agong iyo, itinalaeng a doktor. Ni Kapitan Enteng! Anya tigatang bitayan adeng. Soft drinks kan tinapay, manang. Ay siyak ni kagawad ko anang. Itala ang makita ka dito. Nagapuam ka day kan papanam. May saak at turista, kagawad. Nadamag ko ang napintas kano dito'y lugar yu akabildatan. Ado kano timulmulayo dito'y. Pudno day ta. Asino nga iti pagdagusam dito, adeng. Awan ka diti ang papaabang dito'y, kagawad. Uray may sala nga kwarto. Adam mo ka bakanti abalay dita baba. Ada na pa nanti aking balay. Sino ngay nga rod ti kasok, nawan ti akin balay, kagawad. Ada nang italkan na. Mabalin mo ti mapanagdamag dita baba. Green ti pintor ti ibagbagak abalay. Alang nga rod, agyaman na, kagawad. Saan ko magustuhan, tiwidawit ti tumboy, alimabas ito'y balay itay. Sa payawan ni Parinteng, ni Maribanang pa'y ti kadwada iyay barangay hall. Asino atumbaw, kasano kumatiwidawid na ako nam, taapay asaan mo akayat. Kas lamang karkarit ti jar na, tumalangkyaw pa'y na magmag na. Itaka dila ang anakitam day tatumbaw. Wain, kunam no, gargaraw a lalaki, idinto tamadlaw mo't a babae. Apay nga ta nga imay dito'y kabildatan day tatumbaw. Adda nga ta kabagyan na ditaw. Ay, maduktalan tayon to dayta. Agsipaw tawan ni Kapitan. Ada ibagak man, Maray. Anya ka diti bagam, Mare. Adda tumbaw yagimatang kanyak. Nagdamag iti mabalin na pagupaan iti kwartaw. Imbagak amapan agdamag dita birthday abalay. Ay, masapul abantayan tayo itinalimod dayta. Saan tayo nga amuti katatao dayta? Isu nga imbagakan ka, apagdwadwaan ti kinatao na. Ang mga numan nagdakdaks dayjay atumbaw. Ay, aguray ka man gayam. Nataengan ka di dayta atumboy. Agtawon siguro iti 18 wano 19 Maray. Ay, kat ubing pa'y nga rod, no kasta. Ay, pari badong, sikan samot ti dinutukan da amang sipot iti tumboy asimang bay dito barangay tayaw. Ay, kandak iti trabaho, maray. Adda ka di mo't armas ka. Na, armas. Apay kuma nga agarmas ka. Ay, saan a soldado ti pasiputan daken ka, pare. May salaang atumboy. Jay ka di tumboy, ajak magustuhan tiwidawid na, maray. Ay, wen iso nga obserbaram laeng. Saan mo asaktan, kung saan mo akigtutan. Saan mo ngamin nga ipadlaw asipsiputam Apay nga, asaan ko nga ipadlaw, maray? Apay, kabuteng mo ka di daya tumbay. Ay, saan akabuteng? Ang dayta ti maiparbang nga aramidan iti pada a tao. Ay, kahit no day tati kunada, ay kahit masurot maray. Ay, jak pa'y nakita day dya atumboy kay. Ay, nakita ko, maray. Basit lang akamali na, lipakigton kumakay. Na, ay saan na, pari badong. Ay, apay kumaalipakam ngay. Kat awan mo't basol na kan ka. Anya ka diti maipaay ko kang kabasang. Adda ka no papaabangan nyo dito ang kwarto, nana. Adama at basang. Siksik akaday. Awan ka diti kaduam. Agmay may sak, nana. Uray basit lang ang kwarto ko mano, adda. Adda balasang ko. Adda basit akwartaw, no isuti kayat mo. Una, nana, tagmay may sak lang, mat. Iso abasit lang, ti kabaulak. Mabitak lang, mat. Awan nga min di kaduami dito'y balay. Para bantayak laang mat dito, ita, adda na panan ti akin balay. Kasta ka di, nana. Mala, siyak nga rodin at ikasla ka duwayo. Ay, balasang ko.
At ang trabaho tuyang. Ha? Adan trabaho? Anya ngay at trabaho ba daw? May isa nga espiya. Nalaing nga minto asawam kay. Iso may sakitan nga espiya. Sa dino kumangay ti pag-ispiyam. Ay kay dito'y kabildatan na. Si putak tigunggunay tiganggan na atumboy. Ay, kuna laki din no agpaiso at trabaho. Saan magkayam? Apay, piki nga raw ti trabaho. Tako na masaan magayam. Ay, jakamukin ka. Day talaki din, tingkay bagbaga trabaho. Saan mo matapagsweldoan iti dakal? Si kamay. Apay, saan ka maragsakan? Tadang trabaho. Alawon man lang tapno di mo matkuna. Nakitam ka day, tigangan na atumboy marat. Ay, saan pa'y matmaray? Apay ka, de? Managdakdakes ka day. Taapay apasiputan da kinibadong ka. Paobserbaran dalaeng matmaray. Amangan ngamin no managdakdakas ang naggapo iti sa bali a lugar. Ang imay laeng ditoy. Kastagayang. Angam ko na ngamin ni badungkaw. Adi na magustuhan ti gungunay day di atumbaw. Apay adi na magustuhan, maray. Awan samot ti madingay naramid na. Diyak man amukan ko na maray. Day tamo timbaga na. Apay nga ta, ano maminsan? Adda kasuron mo a tao. Nga uray awan mo't madingay naramid na. Kas kuma, no saan mo amagustuhan ti gungunay na. Anya nga'y tinakitam nga inaramid ti bambantayan. Nakita ka kinaduan ti anak ni Isabel. Akirtikar iti balay a paggiganan na. Napananda nga'y. Napandamot iti bakante aluti ni Jose. Kasino ako say? Anya nga'y tinaramid day jay. Diyan ngay usay ang nagpukaw dito'y kabildatan. Mano atawon ti napalabas. Anya nga'y kumati koneksyon tinabayag ang nagpukaw dito'y kabildatan. Imbagam ka dahin, kin ni Maribanang. Sanpay, inakpay ibaga. Di magasak lang dito'y balay. Anya nga tati panggap da. Apay anapan da ijay. Ay, jak amu Pati pa nagmulmulagat dahi dya, tumboy. Jak magustuhan. Si Kaki di mo. Apay kumaadi mo magustuhan. Anya ka di ti madamag maipapan ijay tumboy, paray. Kinaduan ti anak ti caretaker ti balay a paggigyanan na. Mare. Nay, kunam anapan da ijay nagpanawan aluti ni Jose. Anya ngay nga tatiplano na iti lote ni Jose. Dahi tatisan ko nga mo, mare. Mas dawak, nagtup-tup-pelak. Imbilin nga min dagiti opisyalis, asaan ko apakitaan iti saan anasayat. Ay, pare, kaya't ko akasarita dayta atumboy. Mapanak man iti ayan na. Umayak ka di, mate, mare. Ay, saanon, pare. Masapul adwa kami lang agsarita. Amuak man no anya ti panggap na. No apay nga imay ditoy. Kan no adda kabagyan na ditoy. Umunak pa yung arod, mare. Handa nga min aramidag, ije balay. Sige, pare. Basang, kaya't ka kumaama kasarita. Siyak ni Nanam Abanang, asawa ni Kapitan Inteng. Ay, nimbaga bigat yo, Kapitano. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Ada nakakita ken ka, anapan ka itinagpanawan alote ni Jose. Apay ka di anapan ka ijay, basang. Tatang ko day di tatang Jose, nana. Adagayam putot ni Jose. Kan, dayde ko namsamad. Awan ka din ni Jose? Awanin, nana. Ne, adda ka di tengel mo. Asika ti anak ni Jose, balasang ko. Sakbay anatay ni tatang. Inted na ti titulo ti daga. Kan ato ti birth certificate ko. Nana. Ay na, balasang ko. May sakamot gayam nga anak ti taga kabildatan. Ay, adda amin kan kaakarbangan dito'y barangay.
Sigod kayam at agakabildatan ti amang basang. Imbag man ta nagsubli ka dito. Una na, idi natay ni tatang ko. Naranggas ti asawa ni nanang ko. Isopin manawak. Ay, kasta gayam basang. Ay, mayat dito ikabildatan. Tadamat gayam daga ni tatang mau. Kun nasingpa dagiti tao dito. Imbag lakit din. Tanasimpot kayo ang nagkamangak dito, nana. Mangnamnama ka nga ibilang da ka akas may nga anak basang. Agyaman ako unay, nana. Imbilin ni Kapitana, adi ka baybay ang balasang ka. Mabalin mo mo't asursuruan tag trabaho iti daga ni tatang mau. Taku kwam day jay. O, nana. Kaduwak ti anak yung. Suruan nak nga tangag trabaho iti daga. Anak met gayam ni Jose ang nagpukaw dito kabildatan day siya atumboy. Anya? Adda anak ni Jose? Wen pare, ay nakitak ti igem na at titulo kan birth certificate nga isukat anak ni Jose. Mabaling nga anak ni Jose. Ngam titigtig na Kit pagduaduan. Ay, saan ko mamutakas ta pare badong? Awan pa'y matinakita amadi nga inaramid na. Ay, diyak maawatan mare. Nadagsan ti darak iti dadya tumbay. Ay, nakasaok jay tumboy. Maasyanakan ko na idiimbaga na ti kabibiyag na. Naranggas tinagbalin nga asawa ti inana. Iso ang nagtalaw kat naggamang ditoy. Saan tayo nga mau nosto ti bagbaga na mare? Saan nagpaila nga kumbinsido iti istorya na? Day, anya ka di ti parikot mo, pari badong. Awan mo't ti madi nga inaramid jay tao ken ka. Pudno ka di ti bagbagam badong. Awanan ni Jose. Ngam anak na day di atumbawi. Amom ka day, no apay ang nagpukaw ni Jose dito'y kabildatan. Pinagkamalyam nga da relasyon mi di nabartek ka. Ngam ammo ti apaw nga awan aramid may. Binalaga kajak kayat na makita ti panagrup-rupa na. Iso ka di apimanaw tinasingpot ataaw. Gapo iti inaramid mo idi nabartek ka. Ay, nabartegak iday. Saan ko nga mo tinararamid kanibagbagak. Idi kwan, impay-payso na ti pimanaw. Ay, una yan ba daong? Ita, ti anak na ti pagpupudutam, idento taawan mag tinaramid na ken ka. Agas sidag ti bangkag me ti day ti Jose. Dito'y kumit a binut-butang. Idi kwan, pimanaw dito'y kabildatan. Anay! Ay, anya na yung magat iti sagak. Ni. Matulit ti bato ang binadikakit. Matulit ako na! Anya day jay, kasla na tulid mo. Ay, inak man kita ang. May samot ano kay? Ay, tulong ako. Upan ko itilinong. Anya, tinapasama ka. Tatang, apay anatulid kayo. Umay kayo, salabayin kayo. Mapantayo itilinong. Ang mga noy niya ti mapasama kada kayo. Ni, agdardaran ti sugat iti sa kayo. Nasugat siguro iti natadam abato, idi natulid kayo. Ay, mabiglaan, ruputak. Ang mga numaadasan kayo iti dara. Ay, adapan yung apagrapot ko. Nadalos na ito. Tayak pa inusar. Sige, tarupot akong ti sugat yun. Agyamanak, tanagpaarayat ka, katadda ka duam anang yawid kin nila kay kau basang. Imbag tanaira na nga da kijay nana. Nawa na kijay. Awan kat tinang tulong ko makinitata. Sapay, nagdardara tinasugat asa ka na. Ala, ipan ko iti ospital basang. Kasta ulay nga rod ti dara na. Ang mga nunagsatan iti urat, isuan na dara. Imbag lakit din ata rin patam. May mayat na ipan yung agpaiso na na. Dakil nga min ti sugat na. Yaman ako na, basang.
Nagsingpot ka magayam nga ubeng. Ay na, dakkel ti utang kuking ka. Awan anyaman na tata. Ay, Sige, tatulungak ni Nana Tuyang amang salabay kada kayo amapan iti kalsada. ay, Inak to mangalay ti tricycle apagluganan nyo. Dayjayan, ay. napanangalan iti tricycle. Oh, makitam ka da iti kinasaya at ti kasursurun mau. Ay, wen nga rod tuyang. Mabainak pa iti bagek. No awan ijay nakatulidak. Yak aman. Apay ngamin anatulid ka. Adda nagbatayak abataw. Adda kimmagat iti sakak. Idi nagkubuak. Takita ti kimmagat. Natulid ti bataw. Kit naisurutak. Kit itimot kabatuan ti nagdiswak. Iso siguro nasugat ti sakak. Kasanaw no awan ti tao ijay. Dinaadasan kan iti dara. Ay, madigaya mausgahan ti tao. Babaen iti akinruar alangan na tuyang. Nadalos gayam ti panagpuspuso na. Ni Kapitan Enteng. Apay ba daw? Asino di kong kunada aganggan na nga agkalkali iti masakupan ni Dalmasya? Diyay ka di kunada alalaki nga agkalkalay. Ay, no taltalon. Simpaan da ko ma. Saan mat tapati bakrang titurod kat kalyenda iti paunag sa da umakar. Kaya nukukuha mo ni Dalmasya da jay maray. No anya ti kaya nangaramidan iti kukuha na. Awan bibiyang tayon. Ang masakupan ti barangay tayo dayjay, paray. Amangan mo't no anya ti aramidan dayjay. Anya kumangay taramidan da maray. Ay, nubaybay anda ti kinalida. Ay, adda ited na aperhuisyo, paray. Ay, sapay awan inteng. Apay mabayag ka da iti seminar ni pare inting maray. Ay, medyo kano nga rod, pari ba daw? Marikwanang, nadamagyo ka din no apay nga adda agkalkali iti masakupan ni Dalmasya. Naglawa ka no ti kinalyanda kay. Agbirbirok da kanumat iti kinabaknang. Anya, kinabaknang. Adda ka di kinabaknang ijay. Saan tayo nga amo no agpaiso nga ada kinabaknang ijay. Ang no kalyanda amin ti aglawlaw ti turod. Ay, delikado no agtudo. Kasano nga amuda nga da kinabak ng ijay? Kunada man nga ada ka no detektor da. Kasta ka day. Ay na, nagswertidan ngay no adda makali da kinabak ng. Kasadon nga no awan, sayang ti bannog da no kasjay. Imbag man ta nagsabat ta ditaw Dalmasya. Apay ka di manang toyang. Nadamag ko ka nalawan ti kinali dagiti agbirbirok iti kinabak ng iti masakupam. Adda ka din nasarakan da. Awan pa'y manang. Nalawan ti inabutan kan kinali da. Anya jay kunada apang ditikda ka naw. Jakman amo no anya dayjay manang. Adamot ito do na no kwa. Inton kalyan dati ito do na. Umalis ti ito do na manen. Agito dumot ako nam. Iso at tuduto daw. Adda into do na iti talon. Iso a kinalida. Idi kwan, iti sakaanan ti turod. Na, binantayam ka di ida nagkalay. Amangan no adda na alada. Ngam di da ka inikan. Kadwada mo't nila kay ko no agkalida. Manang toyang. Ingkaman kit di makigayom kadagiti agkalkali iti kinabak ng ijay ayanda Dalmasya, badong. Tapay ko mga inak makigayam kadakwada. Tapno alaan da kamot nga agkali iti kinabak ng anya ti amok ngay. No adda makaliyaw kat bumak ng tamag. Kaya't na nga ta akadwa. Ang mga no saan. Kasano amaamuam ngay no di ka mapan, mangala ka iti basi nga ipasangum kadakwada. Ha? Awisem ida nga aginawm. At nga rod itid mo nga igatang ko iti basay.
Ay, adamot na batbati ijay naglakwak iti kaldingkaw. Ikan ka at agumatang ka. Kalpasan na, mapan ka ijay pagkalkalyanda. Iyag mo nga ro din day gatang ka, tay nagumatangay. Aguray ka tairwar ka. Inkabil ko ngamin ka, dito'y ayan tibadaw. Nasao ni Marituyang agayem kanon ni Badong na dagiti agkalkali iti ayan ni Dalmasya. Amumat ni Badungan, napansiguro ijay atap no mapan agambeng. Day, anya nga iti ambingan na kumaijay. No anya ti maala da ijay kapitana. Ay, mairaman nga ron ni Pari Badong no makaalad ha. Sapay ko tapag saya atan ti iparanod daken kuana. Saan apagdaksan? Day, anya apagdaksan ti kayat mo asawan. Saan ka di apagdaksan ti taktak ken bannog no awan maganab mo, kapitana? Ay, wenmut kit di Angam, apay anaanos dalaunay nga agkalkalay no awan mo't maalad ha. Ano sanda ti agkali, ta isumot ngamin ti naimula iti panunot da makakali danto. Ngam kaanon tungay amadanon da ita, enton lumagto ti bato. Kasano tinapanamba daw. Basit la abasay, bisprin kami. Ingka ka di mo makikalay. Imbaga nga jay masakupan ti pagkalyan may. Adamot detektor da. Kalyan may, dagiti manamnama nga yan ti kinabaknang. Kaano kayo amang rugay? Intun bigat mo't lang. Dahita ti imbaga ti aking kukoy ti detektor. Ay na. Agbalinta adun ken dunya no saan nga agmintay sa. Katuwa na. Agparamid tanto ti balay ta nga da swimming pool na. Ay na. Ay, nagmayatan. Addan tumula pala ng dagiti ko kumarik no matuloy. Maray, imakar kanumot ijay talon nyo dagiti agkalkali iti kinabaknang. Wen maray, di kay madanagan. Addan tubalato yaw no makaala kami iti kinabaknang. Ay! Bumaknang kanto nga rod, maray. Bareng mapanawa mo ti kinamarigrigat. Ay, nabayagan na pagpagkalak ti rigat ti biyag. Jay magmag na akit adamang paypayong kanya. Ay! Ay, unay kat day tamang paypayungan. Ay, jak pay inarapap nga adamang payong kanyak no magnaak. Ay, agdumatamaray. Ngam naragsakak man. Tamadama ti kalida ije masakupan may. Ang mga no di na kaminto am mo akas ko kumarim no baknang kanton Marituyang. Saan mo't saan kayo amalipatan kukumaray? Ay, nasaya at mo't no kasta, Maray. Ay, kunaklakit de, no inton bumaknang ka, kat di nakamton am mo. Kinali yung matanti sa kaanan ti turod, pare. No ngay agtudaw, ay amangan no agislide iti masakupan yo. Ay, di ka danag maray. Santo ang mapasamak na ita. Ay, masapul akitaam Ay, amangan no anya ti mapasamak kada kayo na agtudaw. Ay, amok tar aramidag maray. Tinas ka ingkit adda makalimi a kinabaknang. Saan adakas tagbirok iti kinabaknang? Angam kita emmet ati pan nakadadaal ti bangkag kantalon mo, pari ba dong? Nulakit adda makalimi. Saan akaw ngagtrabaho iti daga? Ipaubrak tulangan iti sa balay. Ay narigat ti mangnamnama, pare. Di mo payam mo no adda makaliyo wenno awan. Ay, di na man ublagan maray. Kakaiso na nga da detektor nga aramatin may. Ay ibagbagak laeng ti mabalin a mapasamak, pari ba dong? Nay, apay akas laada kasurun mo. Masurunak iti imbaga ni Kabadong, nga umapalak ka no tagkalkali da iti kinabaknang, kapitana. Nay, awan pailat nakalengam na ngaton ti porwada. Kasanunton ngay no makakali da. Saan ton ang agdiso ti saka da iti daga no makakali da, kapitana? Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti arapaap. Agbilbilang dan iti piyak, adi pa'y napes saan ti itlog ako nada.
Mas daawak nga rod kadagi jay adwa. Simmabali mo ti ugali da, kapitana. Ay, taga-ano ngamin aya dagijay agang ganaet nga imay ditoy. Kabagyan sa kanumot ni Dalmacia, kapitana. Na, dibimak nang kumangarudan ni Dalmacia. Ado ko man tinakali da akinabak nang. Tadamot detektor ti kabagyan na. Maray, umutang akman iti ado as soft drinks kan tinapay. Nayunampay iti karnay. Ay ngam adon ti utang mo, Maray. Hagbayad ka pa'y nga umuna. Sakbay apautangan ka manan. Igulpik to abayadan, numaala da badung kuti kinabaknang. Kasano no di da makaala. Kasanon ti pagsakadak. Da nagmulaki din aya. Makaala da ko naktumad. Uray kita Ay narigatan. Adon ti utang mo. Ingka umutang iti sa balay. Maalamin tula ang ti kalkalyenda, de kay kaniti balataw. Uray dinak ikan iti balataw. Basta agbayad ka iti utang mo. Umanayon, Maray. Ha? Pumanawak man langaw, inak igay bangay. Awan ti agpautang badong. Awan mat ilutok asidaan yung agkalkalay. Ay, nalawas, inakalim eh. Ada pa'y nagunag. Awan mo ti todo ti detektor. Tila maitod-todon sa mo day jalan daw. Uy, nga rad. Adon ti utang ta. Kapo iti impakpakan. Kan pinagmerienda dagiti nagkalkalay. Saan kayo kadan nga kalay? Madistis mayang aruden dagiti kakadwa nagkalkalay. Sapay kinaliyo ti tambak ti talon ta. Kuna jay kadwayo asigurado nga adda ti itod-todo ti detektor. Ngam ulbud mo't alam daw. Kunak manupod no ti kunada detektor. Saan Mike? Kunak no kinabak ng laeng ti itodo na. Saan magtapatilan sa? Naglati alam daw kun anya pay dita. Asaan mo't akinabak nang? Maray, saan mo nga umay dito'y teresenam ni Marituyang? Sinenter na siguro, di imbagak, apanagot utang na. Ay, nagatidog ti utang na dito'y tersinak. Bayadan nanto ka no makali dati kinabak nang. Saan mo't nga rod asigurado no ada makalida? Dayta nga ro ti imbagak, Maray. Ay, awanin pagsakadak. Ay, nalawa ka nun ka tinakalida ijay talon kan bangkagda. Kasano ko mga ada kinabak nang ijay? Dayta ti di da mapanunot. Imbag pa'y dyan nagmula da, ta sigurado nga ada mauray da. Ay, may mayat pa'y Maray. Ita na ilumlumdan iti utang. Ay, wen nga rod Ay, una yan. Nairamanak pa'y anagutangan da. Ita, awan pagsakada ko. Ay, una yan, Mare. Napaot mo't da ito'y atudo na. Ay, kalaat anagtudo iti napigsa ka nagpaot. Iso nga, Rod Maray. Ado pa yung ti agayos kadagiti kanal. Ay, nusurutan ti danong tirengat ti daga. Awan papanan na, no di agragaay ti daga. Sapay kumaatawan agragaay di ti kabildatan. Kasi mati kabarangayan. Ay, wen nga rod, Mare. Ay, no agragaay iti ngato. Ay, sigurado ang magaburan dagiti talon. At dapay katalon amabsang. Sayang. Ay, wen Mare. Ay, kumusta nga tamot ten dagiti talon? Ay, awan nga ta tinabsang. Wen no nargaay anang gabor iti talon ti kabarangayan. Maamuan dayta no agsardang titudo, Maray. Ay, sos, apay nga ba daw? Ne, kaslag kung mato'y balayag. Ay, huwag nga raw. Kaslaging ginadmatay. Ay, sos, agkut-kut ito'y balay ta. Ay, rumorkan san ba daw? Ay, sos, ang mga nuan niya ti mapasamak dito'y balay ta. Ay, kadarasa ba? Marbanday ito'y balayta. Ay, sos, ay na. Ay, yung paglaki din ta nakababatan ba daw? Ay na,
Ay, Saus! Karpan ti balay tabadang. Jay mat kinalkali, may tinagapon tirigay, tuyang. Ay, nagnangamin tinanom iti kinalkaliyaw. Iso aday jay, nagragayaw. Ay, pumanaw ta dito yun ah. Ang mga nulumawa tirigay, kat may raman tabay. At the evacuation center dito'y barangay hall. Isupay laang ati pagkamangan ta. Matanawam ka di jay, tuyang. Nabsang tidakalatalon. Nagnatidanom iti kinalimi at hamba. Ginaburan yung agpaysaw. Ngamlim mo kay tidagana. Iso asinurot tidanaw. Nargaay ka ngarudawn. Ay, pati dagiti kinalimi iti sakaanan titurot matanawan. Narga ay tingat puwan. Kit ginaburan da tidaduma at alaw. Ay, unay mo tan Diyos ka. Tay namnama na pagbaknangan. Rigat mo timpay na. Ay, laki dito yan. Nagaburan, kinabsang di talon ka. Banog laki di daytay. Ay, una yan. Ala, umunagtan di ta barangay hall tanay. Narusa pa ka. Ne, da kayumot ka ba dong? Nanatuyang. Ay, Kasla kayumot nakuturan asya ko. Imbag kadak di barangay home. Siya nga minti on duty a barangay health worker. Ay, narga ay tibaba ti balay may. Naisurop ti balay may. Rimwar kami, nga oray madama ti tudo na itay. Ape alarga ay ti babati balayo. Saan ka di akinaliyo pay? Ay, wun nga raw. Pati di talon may, kitnabsang. Ibagbaga ngamin ni Kapitan asaan nyo akalyon, talumukay ti daga. Impilit yung tumot ngamin. Kunamot ngamin nga mong aramidam, kabadong. Ay, malamin kaming kinituyang ka. Umunog kami man dito evacuation center, ading ka. Silulok at evacuation center. Adamot danom kan paglutuan ijay. Mangidadang kayo iti danom. Taagkapi kayo. saan tala ko man nga impakali ti aglawlaw ti saniko ata. Ita, nargaay ken nagaburan ke nga raud. Si kanto mga men. Kuna mabumaknang ta. Ita, adata dito evacuation center. Ay, awan pa yun ti balay tatuyang. Kuna laki din numakabalay tay ti dakkel. Saan magayang? Ay, nga po iti ambisyon ta bumaknang. Di ta pinanpanuno ti bunga ti panakakali ti aglawlaw ti talon. Ken sa kaanan ti turad. Ay sana kun nga agambisyon abumaknang iti apagdarikmat ba daw. Ay, kastak mo't tuyang. Maditi agambisyon na bumaknang iti apagdarikmat. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?